bwanyuma yo kukingwa kw'ensharo ya Uganda na DRC ahawe endwara ya Ebola bingi omu bashubuzi bakemerera kukora kandi embeera yabo hati nimbi. Ahabwa enshonga egi abanyeshengero kuruga Kasese nibenda ofisi y'enganzi y'ihanga ekwatireho abo abateganisibwe kukinga ensharo. Kandi ekigarurireho enyuma kakye kugamba ngu abantu abali omu bizinesi y'okulebata hariho abakongo abaine basubura mu Uganda nibaija nibagoraho ebintu ego ntukimanya ngu ebintu business kwasiremu abantu abataito nkabakuguza engoye abakuguza ebintu byokukozesa Kongo nikatale kamanyi ka Uganda. Markets ninga obutare okureba ngu twakinga oburiro kuja mu Uganda obutare bakakinga akampondo rubiri abari kutunda gonja abari kutunda fish na nenyanya bari omukati bari kwija umurozi weekly market. So ninyenda kushaba kandi nza kusteka omuhandiko nko kubatuyambire omubwire bwa covid abari kuba omuka n'aba bakyara abari bwera abari ha boda abatine kasente kaburijo ba government bateke omukora ya emergency fund ninga epidemic fund babaherezeyo anishaba mama nabanja atuyambe nko kuyatuyambire buriya. Hona nibenda gavumenti ebikyerize bakore marathon yabe rukumanywa nka Rwenzori Tasika marathon eyerekerire kutungura ebyoburambuzi omu ihanga no kongera hantasiya y'ihanga. Buriya tukaba twine abaguda abamani abantu abine sente umuntu omwaija aruga nka France ka Germany ka UK hoteli yo na gishashura ezo sente tizikusigara omu Kasese ninga Bunyangabo ninga Toro yonka nizija omu Ministry of Tourism nizija mu consolidated fund zizo mu budget ziyamba Uganda okufinancinga other projects. Omwaka oguhwire kukabaretera biliyoni 25 kuruga mu bantu 15 abajetabiremu kandi bina amasikongo hati baba bikirizibwe nibija kurundana ezindi biliyoni nka 30. Terzi babu bari yakunuya naro nakurwa wasaba bagumuzamu bakurya cyamanyisa amuhinji amurisa amushobozi ibonu baba batakora okwirukana bana bareba entasiya kandi cyo kiyambire munongo umwaka ogwire marathon katha biliyoni 25 zasegere kunuye ubwo murundi tekatekaniza kweyongera nibija nazo sigara mu economy yetu so okwiruka ko nekintu kikuru munonga kandi nutuyamo mu ntasiya kandi kuyamba no kore mikago. Aba bashabire kitongore cye byamagara okwikereza marathon eji kuba hwa 2022 byokwezi kwa 8 2026. So nimbashabe ngo marathon ebeho tuyo nza kwatagana government security yabireho neto at individual level nza kutaho security ko tuyamo obutarwara buriro on Eastern region, Central, East na North na West Nile abantu bona beije kwiruka kwebero 22 okwiruka nukweta Rwenzori marathon nukhagirwa abantu abakozi ba Marwa nibabeta Tasika Light. So mwije okwiruka oko tuhagire n'eky'abantu bakugamba ngo tourism y'abantu ba hansi ababina amasikongo bikirizibwa kwiruka nibija kuratira amateka garoho okwerinda endwara ya Ebola. Gasha kwa Jimmy Muhumuza.